Munini wa president ugite thirikari ni hotorete gukinyaniria ciraniro iria merire muingi hindi ya githurano kihituku guku akiuria a Kenya kunyita mbaru mihango ya thirikari. Kwa mambo ya uchumi, rais amejitahidi na matunda imeanza kuonekana. Tulipoingia mbolea ilikuwa shilingi 7,000. Sasa ni 2,500. Kazi ya Rais William Ruto. Tulikuwa unga ni 240. Sasa imeteremuka 130, 135, 125. Augite we wira wake ni guteithiriria President William Ruto gukinyaniria ciraniro cia thirikari niguo gutigirira bururi-ini wa gacira atongoria matiganite makimunyita mbaru na kuria muingi kumanyitirira. Maritie mari mwena wa Nyahururu hindi ya giongona ria mathiko ma muthuri ti John Ndumia Muturi uria ni muthuri wa MC wa Bondi gwa Miti Irene Wacuka, igongona riria ritabanirio kiharo-ini kia Nyahururu na gwikinyo ni kihiri gia atongoria na muingi. Kazi rais alikuwa anapanga polepole kwa sababu alikuta deni mlolongo na alikaa ofisi kwanza kupanga, na nilikuwa naambia watu tu wakuwe na subra, uvumilivu. Sasa kazi ya rais imeanza kuonekana. Ile tutapatia watu yetu, tutajulikana na kazi zetu ambaye tutafanya. Sio vile tutatukanana saidi, sio vile tutaenda tukizungumuza huko mashinani, ni ile kazi ambayo tutafanyia kazi. Tukae nyuma ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Gemi itingi korikiuma na muci tugia kunyitana wega nyumbaki ithwe ruriri rwa Gikuyu. Tunyitane wega na no nginya gukorwo na ndongoria. Ona ng'ombe ona itari njugi muno ri Mangai-ini kuri mwe koragwo na mbugi na niyo tongoragia iria ingi. Mshike mkono tuzie tuende na yeye safari mpaka atufikishe mahali, na huyu mtu anatupenda. Deputy President, mambo ya kahawa anaangalia, mambo ya majani chai anaangalia, mambo ya ng'ombe anaangalia. Rigathi oho augite thirikari ndigutigithiria bara ya kurwa na njohi njuru, akiuga matigutebebio ni ang'ethaniri ao. Oritie makanitha na ndini ingi kunyitanira na thirikari mihango-ini ino niguo kuhukia thina uyu. Na citu ni guthira irathiraga. Mwana wa kahi arari guthira, ciana iranywa njohi gakoma mitaro, itirutaga mawira, ni ciateire micii. Ucio ni wira uria turaruta, na father ni ndamuhoya mundeithie tuteithanie, na ni nguria bishop witu wa Nyahururu ajitikirie mafather tucemanie twaranirie uria tukunyitanira bara ino. Ngiribotere Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu guku ni kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.